meeting hak widai bat kini ki road projects kaba I funding da ka World Bank bat kabangi ongru kata ka Megala Integrated Transport Project hapo ka jela Megala juni ngalakot ya ke review meeting hakaba baro ki engineers ki officers nang ta ki consultant rengkat bat ki contractors ki bangi la dep I work order ki babun ni I work order men shem snem ki don ru ki bangi dang I work order men tau snem ya ki kat artli ki project hapo jong kan ka World Bank funding kaba kentuk santli ka road project Shatai Segaru santli chani khasi jantia jungi batru kaba kentuk artli ki jike kawai shani bat kawai Shatai Sampo Garu Hills te hakanika review meeting ila ya pet ya ka progress of work kaba ngasutunat ban ong golomba baru ki kontraktor kia sedang bat kia terima bat ke target ke bangilabu ba yakini ki project ki debat bedat hapo Desember arhajar arboa de ka total amount sanction yakini ki khat artli ki project nganamla ban ya thulut dike ngasuthu i total amount kolong san spa san kosau point riu brunio klur kata kedeka amount kabla sanction na matakini ki projects bro kanatli bat ka total length jo ka surok kalong arspa anduku ar 0.4 kilometer kita kideki figures ke bang apa ban share na kota jingtip jo kini pajba jo ke jalan Megala juni dengan kermen skem ba how December arhajar aku aku mengopi ningla dep igni project kan lo ke jeker ku ke krau ya ke jela ban iki pajba jo ke jalan Megala baru kawai